gu khô chế về cho ya mi gu o lo đỏ về mi gu khô cho về ở chợ gà cha lên ni khá sơ chế về mi gu phu si mò gì lệ mi gu về ta béo tê pa tê ni lệ nó tê che cô gu sa ni khá sơ ma ga me hà lệ đó xa về mà mi lo ngà hư ga che về tê ya mẹ hư ya về đó ha về nô cả lô mà cho ô hư ba cha về mà mi lo nô cả lô ngà che ga tê yo hạ về ô cho tê pa ô mi gu khô a sa tê tha gu sa a lô tha cha lô gu sa ni khá sơ ja tu yo mi gu khô che về ô yang tê khu tê yang che ti yo mo Giêsu có là tha ngà hư tha si ôi là tu yo hà lệ đó xa về mà mi lo ngà hư ga che về tê ya mẹ hư ya về đó ha về nô cả lô mà cho ô hư ba cha về mà mi lo nô cả lô ngà che ga tê yo sabi mo mi o kolong nga hua cheta hale do sabi bisi biche tu khame gu ya chi khai be mo ve thoma cho ta tai gu sa tha chi mo ve nga o ka che ga ha ve o cho te pha o mi gu kho a sa te tha gu sha a lo tha cha lo gu sa ni khá sơ ja tu yo mi gu khô che về ô yang tê khu tê yang che ti yo mo Giêsu có là tha ngà hư tha si ôi là tu yo hà lệ đó xa về mà mi lo ngà hư ga che về tê ya mẹ hư ya về đó ha về nô cả lô mà cho ô hư ba cha về mà mi lo nô cả lô ngà che ga tê yo hà lệ đó xa về mà mi lo ngà hư ga che về tê ya mẹ hư ya về đó ha về nô cả lô mà cho ô hư ba cha về mà mi lo nô cả lô ngà che ga tê yo